Nongeye kuba ikaze rero nshuti bakunzi ba M24 TV, reka mbabwira ngo icyumweru cyizana nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Makuru rero agiye atandukanye tugenda tubagezaho ya buri munsi kugira ngo rero mubashe kumenya no gusobanukirwa ibiba bigezweho ndetse naho isi ibigeze muri rusange. Hanyuma rero kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zacu neza 5 kuri 5 rero zikugereho nta nkomyi, nuko rero uba wakoze kuri subscribe. Hanyuma rero nyuma yo gukora kuri subscribe ni mu magambo atukura, hirya yayo rero hari akantu kakazogera kangaka rero kakaba kakwemerera ubutumwa bugufi bukubwira ko rero hari inkuru imaze kugera kuri channel. Hanyuma rero ukajya wahitugira amahirwe yo kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuziterekaho. N'amasegonda make rero cyane iyo zimaze kugera kuri channel ihita uzibona. Ubutumwa rero bugufi ubona kuri telefone yawe iyo wakoze kukazogera. Hanyuma uyu munsi ngiye kwerekeza mu ntara y'Iburengerazuba, akaba rero ari mu karere ka Rusizi. Hakaba habonetse imirambo y'abasirikare bagera kuri 4 yasanzwe rero mu mugezi wa Rusizi. Abasirikare nabahehe nabo mu cye gihugu, ibyo ngibyo byose akaba ari byo ngiye kukugezaho muri iyo nkuru naguteguriye. Nagaru bwa mbere rero kuri uyu mugezi habonetse imirambo ya bamwe mu basirikare, dore ko rero no mu yindi nkuru nigeze kugutegurira mu gihe cyashize nakubwira rero kubijyanye n'abasirikare nanone batoraguwe hano kuri uyu mugezi wa Rusizi. Abasirikare bavaga bajyaga hehe, byose rero akaba ari byo naguteguriye kandi ngiye kukugezaho muri iyi nkuru. Gusa ni nyuma y'amasegonda agera kuri 5 akaba ari akaruhuko rero ngiye gufata kugira ngo nze ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Icyo nakubwiye cyo rero nuko uba wakora subscribe, hanyuma rero ukaba wananyeganyeza akazugira, hanyuma rero ukajya ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu. N'amasegonda 5 gusa, ntago ndi uyarenge, agondebo yarenze suri kugira ngo rero ntakurambira. Hanyuma nze nkubwira byinshi bitandukanye rero kubijyanye n'aba basirikare batoraguwe hariya muri uramugezi wa Rusizi. Reka mbaye ikaze rero iyi ni M24 TV. Aba basirikare rero uko ari 4 nabo mu gihugu cy'u Burundi, bakaba rero babonetse kuri uyu wa gatandatu muri uyu mugezi wa Rusizi. Rero nkuko nakomeje kugenda mbikubwira, ahagana saa 8 z'amanywa ni ku nkombe rero yegereye umusozi wa Nyamitanga muri komine rero ya Buganda mu majyepfo y'Uburengerazuba bw'intara ya Cibitoki. Rero ngira ngo abenshi murabumva, mujya mubumva benshi muri mwebwe akaba ari mu gihugu cy'u Burundi. Aho ngaho rero ku nkombe z'uyu mugezi wa Rusizi akaba ariho hatoraguwe iyi mirambo n'abasirikare rero b'Abarundi. Aba basirikare se bari imirambo yabo n'ubundi no kuvuga ko yari ivuye mu gihugu cy'u Burundi, nkuko rero aba baturage babitangaje ikinyamakuru SOS Media Burundi. Aba basirikare rero bashobora kuba bararohamye ubwo bambukanaga na bagenzi babo rero bagana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikinyamakuru rero cyo mu gihugu cy'u Burundi gitangaza rero aya makuru. Iki kinyamakuru kivuga ko kandi amakuru make yakusanyirijwe kuri uyu mugezi nyuma yo kubona rero imirambo yemeza ko ari itsinda ry'abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure zigizwe n'urubyiruko rubarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD rero ku butegetsi mu Burundi. Bambutse umugezi wa Rusizi berekeza rero muri Kongo kujya guhiga inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Aho ngaho rero ni mu gihugu cy'u Burundi. Kubijyanye rero n'aba basirikare bari cyangwa se aba basirikare bari mu ishyaka riri ku butegetsi ara mu gihugu cy'u Burundi, ishyaka rya CNDD-FDD, akaba rero ari ishyaka rya Perezida w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ngabo abasirikare rero bambutse bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye guhiga inyeshyamba zirwanya ubu butegetsi. Umwe rero cyangwa se umwe mu byikoreye kuri uyu mugezi, umwe rero mu bari bahari ubwo akaba ari umurobyi ukorera kuri uyu mugezi, yatangaje ko rero yategetswe ku ngufu kwambutsa mu bwato bwe abasirikare benshi akabageza mu rugo rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye rero kuri uyu musozi wa Nyamitanga muri komine rero ya Buganda n'abatuye rero ku musozi wa Kagwema muri komine ya Gihanga bavuze ko rero batewe ubwoba n'ubu bucengezi bw'abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure baherutse kubona mu minsi 3 ishize berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe rero mu batanze amakuru yagize ati, abasirikare baciye mu mujyi wa Kagwema, abandi baca mu nzira ya gatatu berekeza Inyamitanga mbere yuko bagera ku mupaka. Twumvishe bavuga ko rero bagiye muri Kongo guhiga inyeshyamba z'Abarundi zituye mu misozi miremire.
ibyo rero akaba ari byo bagiye batangaza. Umwe rero mu babonye aba basirikare bambuka bajya hariya rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuyobozi rero w'ingabo z'u Burundi zo mu gace ka Rukoko bivuga ko rero ariho haturuka izi ngabo zerekeza muri Kongo. Yahakanye amakuru ariko yemeza ko biteguye gufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibaka ubufasha. Ibyo rero nibyo bagiye batangaza bavuga rero ku bijyanye n'izi ngabo z'abarundi rero ziva hariya mu gihugu cy'u Burundi zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero umuyobozi w'ingabo akavuga ko rero ingabo zabo zitigeze zambuka, ariko akavuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba bakubufasha bazabaha ubufasha. Ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC muri iyi minsi rero zikaba zimaze iminsi ziri mu mirwano itoroshye n'imitwe yose y'inyeshyamba ibarizwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mbese yashize nakubwiye ku bijyanye na FDLR, ubwo rero bagubwaga aho gitumo, hanyuma rero bakaza kuba bafata ingabo zabo ndetse bamwe na bamwe bakicwa, harimo rero n'uwari Liyetona General wari umuyobozi w'uyu mutwe wa FDLR we bita Sylvestre Mudacumura rero waje kwitaba Imana. Ngira ngo rero ingabo za Kongo muri iyi minsi zikaba zihanganye byimazeyo n'iyi mitwe mu rwego rero rwo kubungabunga umutekano ndetse no kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nk'uko amakuru dukesha ingabo za FARDC akaba ari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abava hariya muri Kongo agenda abitangaza. Urumva ko rero n'u Burundi bavuga ko bwiteguye gufatanya n'izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rero izi nyeshyamba z'abarundi zitsimbye rero cyangwa se zihishara mu mashyamba ya Kongo abashe rero kuba bazimenesha. Ikindi kandi rero ngira ngo minsi yashize Olivier Nduhungire akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba rero yaravuze ko u Rwanda nta ngabo zifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubivugwa rero ko baba barafashije ingabo za FARDC mu kuba bakwivugana umwe mu bayobozi rero ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro. Gusa nawe akemera ko rero igihe iki gihugu kizabariye ubufasha mu kuba barwanya iyi mitwe yose bari tayari rero kuba batanga ubwo bufasha, nk'uko rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero Ambasaderi Olivier Nduhungire agenda abitangaza. Imitwe rero ni imitwe ikorera mu mashyamba ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, akaba rero ari imitwe ishinjwa kugira uruhare mu kubuza abaturage umutekano, kubasahura ndetse no kubica. Rimwe na rimwe rero bakaba bagabanya ibitero mu mazu y'abaturage cyangwa se aho abaturage baba batuye. Rero ukabona ko hari ibikorwa bibangamira ikiremwa muntu, nk'uko rero imiryango iharanira rero uburenganzira bw'ikiremwa muntu igenda ibigarukaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa iyi mitwe rero imyinshi muri yo bakaba bamaze kugenda bayimenesha, ndetse bakavuga ko rero n'indi isigaye ntaho izahungira, kubera ko rero batangiye urugamba rwo kugira ngo rero iyi mitwe yose bayirukane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru avayo agenda abitangaza. Reka rero mbashimire abwira ngo rero inkuru zacu zo kuri M24 TV rero tuba dufite inkuru nyinshi cyane. Rero inkuru zacu bwo nakagaruka ahubwo ndimo ndakubwira ku bijyanye rero n'aba basirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bakoze icyo nakwita nk'impanuka, baza kurohama rero barohamira ku mugezi wa Rusizi. Imirambo yabo rero iza gusangwa ku nkombe z'uyu mugezi. Ngira ngo rero nakubwiye ko hari abasirikare bagera kuri 4, abasirikare rero bagera kuri 4 bavaga hariya mu gihugu cy'u Burundi. Akaba rero hari abasirikare ngo bari kumwe n'imbonera kure bajya gushaka rero bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza. Nkurunziza rero ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba rero ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo byinshi ku gihugu cy'u Burundi namwe murabizi, cyane cyane rero ku bijyanye na Nkurunziza. Ngira ngo ni igihugu rero cyagiye kivugwamo umutekano muke mu myaka rero nk'itatu cyangwa 4 ishize, kuva 2015 rero intambara yatangira mu gihugu cy'u Burundi, dore ko rero abaturage benshi bamwe rero b'iki gihugu bagiye bahungira mu bindi bihugu kubera umutekano utaruhagaze neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero reka mwese mbashimire, mbifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu, ariko ngushishikariza nanakubwira ko rero ugomba gukomeza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zacu neza rero 5 kuri 5. Reka rero
bashimire ubw'inkuru zacu rero mu makuru yacu ataha ni akagaruka kuri M24 TV. Ndabashimiye rero mukore subscribe ndetse munanyeganyeza akazogira, hanyuma rero mugende munogerwa n'inkuru zacu mu migabane yose y'isi igiye itandukanye. Bye bye rero, mugire ibihe byiza.